2000 да бұл? 2000 сомдан. 2000 сом. Так, басы 10 000 сом. Тульский самовар. Жуайыңарды қантып бақтылы болу үшін мәке. Şu kitapta оқысаңар болады екен. Бұл 2000 сом екен. Авал жақсы екен бұл. Ассаламу алейкум. 2025 жыл 4 январь. Жаңы жылдық тасма, биринчи тасма. Бишкек шаары, жогору жакта Орто Сай деген базар бар. Орто Сай базарынын үстүндө момундай Космо парк деген бар, билесиңер, э? Ошо Космо парктын көчөсү Юнус Алиев же Карла Маркс деп коет. Ошол көчөдө жайгашкан жайма базардан тасма тартып берем азыр. Кеттик анда. Прямой эфирде 40 мүнөт отуруп, элдин суроолор боюнча жооп берип, сурап бердим баарын. Бүгүн азыр эми видео тартып атам. Так, күмүш шакектер экен, күмүш эмес, жөн эле эмелер экен, бижутерия экен, 100 сомдон экен. Так, ракушкалар 50 сомдон 100 сомдон экен. Монеталар 50 сомдон. Көрүп атасыңар, э? Мындай таштар бар экен, 200 сомдон. Таштын түрлөрү бар экен. Тоголок шариктер 200 сом дейт моңголар. Баларын көрдүңөр, э? 100 сомдон бөлүп коюптур, 300 сомдон. Агат 500 сомдон. 300 сомдон моголар. Кыскасы таш менен эметкендер ошоко келесиңер. Анан ар бир таштын өзүнүн значениясы бар. Ар бир таштын өзүнүн значениясы бар экен да. То есть кандайдыр бир таш, мисалы, телец, мен мисалы телецмин. Мага это вот то, что выделено, это для тельца, да, получается? Что подчеркнуто, есть в наличии. То есть есть в наличии, да, у вас? Ага. Да, ну, это, такой минерал есть какой-то. Да, понял. Допустим, на телец, мен телецмин, да? Изумруд, хризопарс, розовый кварц, бирюза, сапфир, агат, лунный камень, малахит, демонтеид, жадеид. Ушундай таштарды алып тагынсаңар болот экен да. Эми билбейм, бул канчалыкка чындыкпы, жазган береби бербейби. Кыскасы ушундай экен. Китептерди тарта кетейинчи бияктан. Крестный отец дейт. Убагында киносу чыккан, э, Крестный отецтин. Жакшы китептер бар экен. Война и мир дейт. Джек Лондон. Граф Монте. Так, китептер 100 сомдон өйдө. 100 сомдон өйдө. Ар бирөөнү сураш биякта, билесиңерби, 12 столдо китеп жайылган. Ар кандай жанрда, жанр деп коебу, же эмне деп коет? То есть детектив, эмне деп койчу эле? Познавательный китептер, художественная литература, кичинекей балдарга сказкалар. Ушундайлар бар экен. Кыргыз китептер мынакей. Нелер бар экен кыргызча китептер? Ата касиети балада дейт. Таке теке дейт. Таке теке деген эмне китеп экен? Таке теке. Пьеса, либретто, мюзикл. Атакең барбайт. 699-700 кымыздан ичиңиз дейт. Суу ичсем да колуңан дары дайым өмүрдө кем болбо. Кагылайын дейт. Что такая книжка стоит? Таке-теке. А? Таке-теке. 300 сом экен мынау. Турмуш күүлөрү. Доор жаңырткан элдик кылаптар дейт. Акындык өнөрдөн алтын доордун алып ырчылары дейт. Дальше кеттик. Эффективные технологии управления персоналом. Мындан ары көрөбүз. Журналдар жок экен, бакта журнал сурады эле.
Хрестоматия. Сонник дейді. Счастливая жена дейді. Мынакей. Как вернуть брак, близость, страсть дейді мынакей. Бақыттылуу айым деген китеп екен. Жубайыңарды кантип бактылуу кылуу үчүн мынакей. Ушу китепти окусаңар болот экен. Сырларын жазган экен кыскача. Кеттик анда. Китепке көп токтолуп калдым окшойт. Канчадан экен баткен күрүштөр? 160 сом. Бул алаңга, мустакылды бөлүнчүлүү эле? Алаңгасы, 160 сом алаңга. А бул башкача окшойт, же сечка бул? Ал сечкасы. А, сечкасы. Сечка 50 сом. 50 сом болот сечка. Мастава болот, Сечка. Мастава болот, Кашага. Энде зер буюмдар бар экен. Кандай көрүп атат? Так, эми өткөн чыгарылышта маркаларды көрсөткөм, у жерден значокторду дагы көрсөткөм, ар бир нерсеге токтолбойм, статуэтка. Мендеги ступка 1200 сом. Так, значокторго токтолбойм. В прошлый выпуск я вам показывал. Бардык нерсени. Мынакей. Мурда көрсөткөн нерсени кайра эле көрсөтө бербей эле коеюнчу, сага. Кап этпейсиңер. Мындан ары кеткенде, бу жерде жыгачтан жасалган ашкана идиш аяктары 3,5 миң сом, 1000 сомдон 800 сом. Баары жаңактан жасалган. Ступка. Мына ступка канча экен байкеси? Ава, ступка. 1000 сом, Ступка 1000 сом. Баары жыгачтан жасалган, уже май менен майланган, жыгачтан жасалган. Баары эле Обработка болгон баары. Обработка болгон. Бүт баары жыгачтан экен. Жыгачтан жасалган ашкана идиш аяктары тууралуу мынакей. Тажимамат деген байкеге чаласыңар 556 58 71 66 мынакей. Буйрутма берип, каалаган өлчөмдө, каалаган формада кылып жасап берет байке. Жыгачтан, жаңактан кылып. Так, мындай сааттар бар экен, бул кийинки чыккан эле сааттар го дейм. Эсиги жакка басып кеткен го. Мына гармошка 300 сом экен. Уднушка. Здесь наоборот, Мягкая. Значок тур. Значок тур. Да. А есть вайзер. Вот он дороже стоит. СССР Кыргыз, СССР Бурана дейт. Ой, стеклом я даже не. Байгыш 3500 сом. Блин, Байгыш БП 8 дейт. 150 метрди 1000 метр кылып көрсөтөт деген го дейм, А, ляли? Мындай подстаканниктер 2000 2000 же, да, было? 2000 сомдон. 2000 сом. 300 как отдать? 1000 сом. Мына 1500 сом, секундомер 1500 сомов. Большой 3000 сомов, 3000 сом чоң. Большой 2,5 как 2,5 как отдать. А маленький 1300. 1300. Бул 1300 берет экен. Штангель Танки 1200 за 1200, 1200. Это немецкий. А ложка это? Это 3000. Серебряное, серебро, позолота, скань и это. Да, там 6 штук. Все. Полный набор, ага. 3000 сом, 6 штук экен бир наборда. Серебро, позолоченное. Каждая по 3000. Каждая по 3000? О. Нет, это так выгоднее продать, чем... Ну. Понятно. 4 в одном это. 4 в одном, да? Скани. Вот этот рог что стоит? Это 700. 700 сомов, да? 700 сом экен. Мүйүз. 600 как отдать? 600 как отдать? 600 сомов даже берем. Даже 500 отдам. Даже за 500, 500 сомов берет экен. Почтовый маркалар бар экен мынакта. Марочки. Да.
Это 1500-1300 как отдать. 1300 Там они как все отдать, да? по-разному, да. Ага. Там живопись, А. красная тема, они отличаются, да. Уйджаримин. Любой. Все по 3,5, да. А этот большой сборник? Это 3000. 3000 сом. Здесь интересная тема. Техника, авиация и космос. Ага, 3000 сом. Они дорогие, да. Сонда нары кеттик анда кыскасы тургандар. Мына биякта да китептер бар экен. Көп китеп бар экен биякта дагы. Баасы 200төн өйдө эле ушундай болуш керек эле. Эсим жак басып кеткен. Оны менден 1000 сомдук бирөө сураган, бирок 1000 сомдук жок экен байкеде. Мындай листать этип көрсөтүп берейин, эмнелер бар экен. Полный обзор кылып берейин. Ар бирөөнүн баасын сурап эле коеюн. Сатуу үчүн башка сатып алуучу менен маек куруп атат, анан жөн алаксыз берип эле коеюн. Анан кээ бирөө баасын сурабасаң тартпай эле кой дегендер капа болбогула. Бар нерсени тартып атам, анан келип сурап сатып алсаңар болот да. Же болбосо мына могу номерге чаласыңар. Мына могу номерге чалып бааларын сурап аласыңар. Мына жердеги буюмдардын баары ушу кишиники. Алдыңдарын алайла, ала тиешелесін. 1000 сом зорки. 1000 сом. Объективі менен. Қандай? Ол саат. Ой, кашыктар 15000 сом дейт. Күмүш экен. Күмүш. Мына самовар 2500 сом дейт. Электрический. 2500 сом. Илгерки шнуру менен экен да. Идиш аяктар. Статуэткалар. Почем сумка? Ушундай товарлар да чыгыптыр. Набор кашыктар 6 кашык 15000 сом. Күмүш 975 проба. Чаңдатылган алтын менен. 875 проба экен, кечиресиңер. 875 проба. Я и так вам постоянно привожу. Самовар бар экен. Тула, тульский самовар. Сары түстө. Баасы канча экен? Көрөлү азыр. Так, баасы 10000 сом. Тульский самовар. Сары түстө 5 литровый. Баасы 10000 сом. Могу кашыктар 200 сом дейт. Бирөө. Мо мельхиор вилкалар экен, кашыктар экен. Сурап көрөйүн, Кыскасы могу самовар 10000 сом, 5 литровый тульский самовар. Сары түстө. Булар деле 200 сомдон экен, кыскасы. Баары эле 200 сом. Зергерлер бар болсо, мынакей алсаңар болот. Көрсөңөр болот. Мына бычак деп сурап аттыңар беле. Бурушта мындай бычактар сатылат. 1500 сом дейт мынабу. Эми биякта мынабу 800 сом экен. Бритва 800 сом экен. Советский. Че это? 1800 экен. Богемский хрусталь. Это не штамп. Тартып кете берейин, Акырындан.
вас командирских часов нету? Нет. Спрашиваю. Это российский. Это российский, да? Что стоит такой? 500. 500 сом, 500 сом. А вот эти женские? По 500. Ага. А вот механический женский? Или по 1000. Механика, да? Да, да, механика, это советский СССР. Ого. Со значком СССР. Чаще. Мин сом дейді. Мыналар мин сомдон сааттар. Механический герки сааттар. Сумкалар Булгары. Кайыш кейжи дейби, кайыч кейжи дейт. Но гармошканы $100 дейт. Кымбатыраак го менимче. Негизи Орто Сай базары кымбатыраак да. Мурунку чыгарылыштарды карасаңар, чисто немелерди. Аккордеонду немецкий еще 5000 сомго чыгарган. Бүгүн эми мондай эме чыгып тур, темет деген. Термос. Үстүндө табактар менен экен. Мен өткөндө ушундай табагы жогун алгам 1200-кө. Бул 2000 сом экен. Абалы жакшы экен бул дагы. Мондай канистрлар бар. 30 литровый. Менде да бар, алам дегендер болсо мага кайрылсаңар болот. Флягалар 3000 сом дейт, 30 литровыйлар. Бүгүн эми жаңы жылдан кийинки, то есть 2025-жылдын 1-чыгармасында тетиги көчө полный толот негизи. Сезон убагында могу көчө полный толот. Ана могу жерде полностью толот. Бүгүн киши азыраак. Багажник канча экен? Багажник канча экен? Эде багажник бар экен. Эти багажник 3000 сом. Ал универсальный бетер коюп. А бу колонка чеде? Что такое интересно? Батарейка ғой? Батарейки. Туғандар, лайктан басып, каналды қолдап қойыңыздар. Каттал электер оң жақта подписаться басқычын басып, қоңыраучаны бассаңар менің видеоларым биринчиден болып көресіңер. Так, мындай сааттар бар екен. Карманный часы деп бір ақсақал сұраған менден, мынакей 500 сомнон екен. Мындайдан жабылат екен. И бұл жерге могу ременьге тағылат екен да. Құрға тағылат екен да, шонда бұны. Гольф. 2000 жылғы екен, саат? 2000 жылғы. Гольф клуб эпизод дейді. 500 сом. В рабочем состоянии. А тут коричневый сад. 800. Коричневый сад 800 сом. Бияқтан женский сааттар бар екен. Интернетте қарасаңыз, Олар қаншадан сааттар? Бияқта советский жоқ та? Ломову бар для советский. Бар для советский. Қаншадан? Ну, Швейцария, Германия. Бұл қанша емес, немецкий? 3,5 бітірім. 3,5. Механика. Механикалы, ә? А мочу? Ал, эме, кварцевый. Кварц, ә? Женскийдің механикасы екен, ә? Бірінші жол көрдім механикасы. Италия позолоченный. Ол іштейбі? Механический. А бұлар че чоңшылар? Бұл 2,5, бұл 3000. 3000 сом. КамАЗға. Кожаный футляр, КамАЗға. Дорожный. Дальнобойщиктерге тұрбай, да? Қана көрейінші. 3,5 сом. А Моусат тоже кварц тұрбай, ба?
800 сом. Ama murunku диктофондор го, же телефон? Телефон. Телефон. Иштейт да, симка салса эле. Канча турат? 3000 сом. Мушко? 3000 сом екен телефон, Nokia. Компьютерда. Бирок планшеттерде. Силге. А бул губной гармошка бу? Гармошка. Бул канча? Немец. Басы. Басы 1,5. 1,5 миң сом губной гармошка немецкого производства. Бүт бар бул эме. Ол өкөнөн башкасы бүт Германияда. Германияда. Алдым машинам менен келген саатта. Тоже саат бул. Kia Carnival'ın içinde turgan saatte. Тоже иштейт, Батарейкасы түгөнүп калыптыр. И канча сом турат ушул? 500 сом эле. 500 сом, а? Жакшы. Окей. Тери сыйырганга сом экен ама, Қазы кескенде. Бозамам. Казы кескенге бычак алып турасың. Канча сом экен ушу? 400 сом. Кыргыз жалаң эле мал сойгон.